هەر سەبارەت بە گەیاندنی هاوکاریەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی لە ژندرێسەوە هاوکارمان ئیسلام یوسفمان لەگەڵدا. ئیسلام شەو باش ماندوو نەبن. تا ئێستا چەندێک هاوکاری دەستگای خێرخوازی گەیشتۆتە ئەو ناوچە زیان لێکەوتوانەوە خەڵکی چ جۆرە پێشوازیەکیان لەو هاوکاریانەی هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراویش دەستگای خێرخوازی بارزانی کردووە؟ بله فراد گل کاروان هاریکاریان دستگاه خیرخوازی بارزانی ده عمل جندریز بون لنوکه و وحویان و بین ودان ام زفرین عفرینه البته خباطة تیم حکومت هرم کردستان وزارت نفخا وزارت ساخلمیه اینکو لجر راسپارده سروک حکومت هرم کردستان و سروک بارزانی لرجاوای کردستان ندگل دستگاه خیرخوازی بارزانی هم لترکیه و باکور کردستان هم لباکور سوریه و رجاوای کردستان بردوامن اوان افریقا جی خباطه که گلک برچاف کریه لی جدست نبونه هم آهنگیه که باش دست رایدارن روجاوای کردستان اینکو باکور سوریه بریود بنودیسان آفاتش دا که رنگ هشتا زحمتی پیشی آوان بن رکار هندب صانعی نبین که او بشن بگهن همی وان جهن پناهند بجن همی وان جهن لی قوما و لینه جبر هنده هاریکاری نگهشتینه همی جهاله افریقا دستگاه خیرخوازی بارزانی سه جه دست نشان کرنه و هاریکاری بوان جهاجی هناردنه البته همی هاریکاریان کوان اینا نهش تا دابش نکرینه اجبر صباحی پلانوان هیا کجار دی بوهن دک جهندی و تایبت بناو جندرسه کو زحمتین چونه هنه ترم بلمانی مباره هلگیر هبن صباحی پلانوان هنه کو بگهنه وی خلکی جب تایبت او کردن کو دناف جندرسه داماینه السر چنده پلانوان یا صباحی پیوندیا سروک بارزانی دیگل سروک دستگاه خیرخوازی بارزانی کو امید که دیتره دایا دستگاهش کو بردام لسر گلوان دسر خطا و دایا خلکشی کاک موسی احمد سروک دستگاه خیرخوازی بارزانی بخواد گل مده کاک موسی از بار مبرو هیوین وقت گشتر بون کو سروک بارزانی البته بردام سر خطا مزانیاری هنه کو شف روش بسیار دستگاه و کاروبار نو دکد اوید چنده هین پروشتر کرن چنده هین گرم و گورتر کرن پلان دهاتی ده چبن سروک بارزانی چی گوتوه؟ بله بالتأكيد بردوام ديال مداب وانك ما بتني بلكو همي او تيمن كو لحريم كردستان هاتي بو خدمت كردنا خلقي مال باكوري كردستاني و لروجافاي كردستاني جنابي وكو فرصتك بو چونكو ما دا كنبو نكر بو رونش نكر بو سر دا خوازيا خلقي عفريني كو بيخوش بو ام ديالوانا روني نخواري و فرصت دید که نزدیک به سرخوشی الوی خلقی بکرد سرخوشی لیکر و دیسان تأکید کرده و که از یک به یک چاوه و همیا ماچ دکم یه همی خلق عفرینه بتایبتی جی خلق رسن عفرینه و دورماندورت عفرینه گنده دوانا و نسبت دستگاه خیرخوازی بارزانی و همی او تیمین که لویرینه یعنی حکومت هرم و کردستان جی گو چاوه و یک ماچید کم از هیوی دارم چاوا ول سیاست شغل کردنا و بو کو بیجی آوازی خدمت همی وی خلکی بکن او کو پیتوی بهاری کاری کردنه هیا الویدرجی به همان شوا بیجی آوازی خدمت همی خلکی بکن او کو محتاج او توی کار ساتا هویا مزنده ضرر من بو باش افریقا کاروبارن و چاو پرایوت چون هلبت دستی و هاریکاری نگهشتی همی عالیه که لی پلان بود دهاتی ده چبن کل سر راسپارده سروک بارزانی و سروک حکومت هرم کردستان گوری پیامان و هم بشن بگن همی او خلک لی قومان بله يعني ما بحث كركو جناب سروك حكومة هرم كردستان امت راس باردي وصازية حكومتي راس باردي وتبردواما لخدمة اخو لباكوري كردستاني وليرجي لروجافاي كردستاني تأكيد يعني كبروسيك هو الفيدري احتمال هيشتا بزحمة تربيت لباكوري كردستاني او جي البرهندي كو تشجيين جيگيرنينه كو اف خلقات دا جيگير بويتا مثلا كامبك نية تازه كامبك نوية تيتا چكرني او جنيفا والا بو وقتی هم چو سردانا وكلو الدم بجيش كرنا هاري كاريا بوانا خلقي بلاوه يعني هر چند خلقك الجهة كي لديسان ما برنامه دانايا كو واتش
ماشتاب سيارين بچوك محاولة بكين بجهينينا أو خلقي أو تشوية جنداو أو تشوية هندك تشونا بنت زيتونة دانا وديتن أم بوي أواي يك بيكي وخلقي ببينينو خدمة وانا بكين تأكيد دم برنامج باشتر هبن چونكو أو بخوجي هم أو رادارن فيدري ورخراوين ديوين كاري مروفيت كان الفيدري او بخوجي كابتينا بن كارساتا جلك او مزن يعني جلك للشيان وان ماسترا اف كارساتا ابي كي جي وكريا كوبراستي ناشن وكو بيت في خوب جاهين همي جهكي وما بحسوي كي جي كرديه يعني الداسبيكي دا كوبراستي اف كارساتا جلك او مزنا البرهن دي جي بيت في كو او هاري كاري بهر نوع كيبن ام بشين بردوام بكين افراستا هاري كاريين باشن لهمي احتياجات توان نشن رومال بكن پیشکشی وان بكن بيتفيت وانا حل بكن البرهندجي كاروان دين دزگه خير خوازي بارزاني دريدانا واسم تأكيدم رخراوين دين نيف دولة تجي بهنا هاري كارياوان تبي ام بردوام بين جلوانا البرهندجي ام تأكيد كينا ود جل ادارة فيري بتايبتيجي انجمنت وان هاي او انجمنت كل فيري هاتين دامز راندن ورخراوين دي محاولة بكين كو شوازكي كار كردني دياري بكين تايبتيجي وقت خيفتن ما ديهناجي خيفتن لانن دي ديهناجي كو بهناكم كرن لجيهكي بوي بشين كو باشتر خزمتا كاروانت كو دريدانا چو بخوافت گرنو بشتي كو هين وكو ايكم سازيا مروفياني في دولتي جهشتي نوره قالوا هم بنا بريكت نافدانا في خلق روجافا و سازين ديني في دولتي دا پیوندی بو هاتنا كو هاري كاريان زيادتر بو روجافا بين بل بالتأكيد يعني روجانا هفالين ما يتبيونديا تقال رخراوة وتايبتيجي دوري وكو إعلامي يعني دوري تورن جفاكي قالك زيدايا حتى رخراوين كوما بحافرا كاركري الكردستان الولاتين دي بيوندية بما فات كان شاوا ام ديشين هاري كاريا وبكين كو خدمت گزارين زيادتر بوفانا بهنا پیشکش کرن بل بتأكيد پیوندی هيا ديالما و گلك اجي آماده خود در بريا و همل سروي اكي شول كن كوان هاري كاريا زيده بكين اگر هف کاری کرن دیگل دزگه خیرخوازی بارزانی بشویه کی باش و ریکوپیک به تکرن ام متأكد اندشین گلک جوان کی ماسیت کل ویری های تخلکی ام چاره سر او هم آهنگی هاتیه کرن و هن رجدن السر وکرن او فیسا خواهشتا ام تأكيد رجدين سروي هندي طبيعي او اداره او دستي وان دا و سوز دايما ام هيوي دارين كل سر سوزا خو بمينينو ام جي وكو دزگه خيرخوازي بارزاني ات آمادينا بو هندي كو اوفيسا خو الفيري دانين نو كجي تيم مد الفيري مينن و بردوام جي دي آلوغوريات تيما كينو يا او موادي كين او تتائر او يا الهمية جي گرنگ ترا هر وكي چاوا مت همي كاري خودا چه جوازي نكري دي جوازي همي و خلقي كين او كو توشو کار ساتن گلک سپاس کاک موسی سپاس کات گل مدا بود بله بفي اوای پلان استراتيجيات مكمتر كوبيكتر هنا پیوندی باشترن دزگاه برکراو نیف دولتی دا هنا گل عالین حکومت هرما کردستان بو هنارتنا کاروان زیادترین هاریکاریا بو روجاوای کردستان بتایبت و بو باکور و ترکیه جی کو اورجی کاروان توان درک دان نمازه خمیان کوپید وی کا زورا دوره به هيا وقت سروك دزگاه خرخازی بارزانی جخت لیکری کوان دریدانه و بریاره کو 20,000 خیمیانو از باورم زیده ترجی بگهینن رجاوای کردستان تایبت عفرین و جندریسی کو پیدویا کا زورا خلکی به هيا خوش سرمای و زوستان بپارز زۆر باشە هاوکارمان ئیسلام یوسف ڕاستەخۆ لە عەفرینەوە لەگەڵ ما بووی سپاس بۆ زانیاریەکانت هەروەها سپاس بۆ میوانەکەشت